Nibyo koko dusoje imyitozo ya nyuma itegura umukino wa kabiri tuzakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Kenya Police Bullets. Ni umukino wacu wa kabiri mu itsinda. Umukino wa mbere ntabwo wagenze neza, twaratsinzwe ariko dutsindwa n'ikipe ikomeye. Niyo kipe ikomeye mu irushanwa inahabwa amahirwe yo kuba yakwegukana igikombe. Twaragerageje, abana b'abakobwa barahatana, dutsindwa 3-2. Ariko match y'ejo ya kabiri dufite icyizere gikomeye cyane kubera ko ekipe tuzakina yanganyije n'ikipe idahabwa amahirwe mu itsinda ya Joint Stars yo muri Sudan y'Epfo. Ni umukino rero twiteguye neza, abana b'abakobwa twaganiriye, morale iri hejuru, abatoza nabo icyizere baragifite, twiteguye neza bitandukanye na match ya mbere tutabonye umwanya uhagije wo kwitegura. Dufite icyizere rero gikomeye cyane ko umukino wa kabiri tuwutsinda, cyane ko ari n'umukino wo gupfa no gukira kubera ko turamutse tuwutsinzwe twaba dusezerewe mu itsinda, kandi turi mu makipe ahabwa amahirwe. Rero n'umukino twafashe nk'umukino wa nyuma mu itsinda ku buryo dufite icyizere gikomeye cyo kuza kuwutsinda. Hanyuma nibwo bwa mbere twaganira kuvaho iyi delegation yose mwahagurukanye mu Rwanda igeze hano. Ubuzima buhagaze bute hano muri Ethiopia? Baramenyereye, nta kigeze kigorana muri rusange? Nta kigeze kigorana kubera ko Sekafa nge nakomeje kubibwira abantu kuri inshuro nabo nyarateguye ibintu neza, batwakiriye neza, turi muri hoteli nziza, gahunda uko twazipanze zirubahirizwa. Ikindi kinakomeye cyane buryo kinagorana mu mpira ni ikirere, ariko urabona ko ikirere cyo muri Ethiopia no mu Rwanda dusa naho duhuje ikirere ku buryo kugeza kuri uyu munota nge ndabona nta kibazo cyatugoye gihari. Ibintu byose biri ku murongo, abana nta kigeze kibagora, bamenyereye vuba cyane ku buryo nibwira ko imikino isigaye tuzitwara neza.